من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اتوب الیک من المعاصی لا ارجع الیہا بحولک وقوتک یا اللہ داخل شدم در طریقہ عالیہ نقشبندیہ الہی محبت و معرفت خود نصیبم فرما طفیل خواجگان حاضر سلسلت شریفت طیبہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین الہی انت مقصودی ورداک مطلوبی الہی انت مقصودی ورداک مطلوبی یا اللہ یا نور نور قلبی نور معرفتک بحرمت خواجگان حاضر سلسلت شریفت طیبہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا مولانا